Reka ambashimire cyane kandi nongere mbahe ikaze kw'Ibendera TV. Nizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza aho muri hirya no hino hatandukanye. Bwo ndizera ko abari mu mujyi wa Kigali hano mu Rwanda mumerewe neza, ni nako kandi ngenda anyarukira no hirya mu ntara zitandukanye z'u Rwanda. Mwese ngenda ambatera yambu, nizera ko mukomeje kugubwa neza. Ndanyura hirya no hino kandi nizera ko namwe abari hirya no hino mu bihugu bya Afurika mwese mumerewe neza. Nizere kandi ko namwe muri hirya Afurika mukomeje kugenda mugira ubuzima bwiza, dore ko ari nabyo tuba tubifuriza kw'Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirishwa, rero mbahaye ikaze risesuye. Ubwo ndizera ko ibitekerezo byanyu muba mugomba kubidusangiza, mukagenda mutubwira uko mugenda mwakira izi nkuru n'ibiganiro tubagezaho. Nako kandi ngenda mbibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ubundi tugakomeza kugenda atubana. Muri aka kanya rero tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire uko urugamba rwiriwe rwifashe. Dore ko kuri iki cyumweru urugamba rwongeye gukomera, imirwano yongeye kubura, n'imirwano irimo ibiturika bikomeye, aho imirwano yongeye kubura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ndaje mu kanya gato twinjireyo tugende tuhagere neza, tubabwire uko urugamba rwifashe. Hanyuma kandi turaza no gukubitira hariya hirya mu Burundi, tubabwire ko leta y'u Burundi yongeye kwikoma u Rwanda ku bisasu byatewe i Bujumbura. Ni kuwa gatanu w'iki cyumweru turimo kugenda adusoza. Muraza rero kumenya impamvu ki leta y'u Burundi yikoma u Rwanda kuri ibi bisasu birimo guterwa mu gihugu cy'u Burundi. Nitwa na Christine Ntirishwa, nkuko nari maze kubibabwira, ni kw'Ibendera TV. Ndabutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ubundi tugakomeza kugenda dusangira izi nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabagezaho. Reka nizere ko mwese hirya no hino aho muri mukomeje kugenda amumererwa neza cyane, ubuzima bwanyu bukomeje kugenda buba bwiza cyane, ari nako mugenda mukurikira izi nkuru tuba tubagezaho, dore ko gahunda n'intego yacu ari ukubagezaho amakuru acaracara hirya no hino hose. Reka nta gutinda rero tunyarukire ku rugamba. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni iki gihugu kiri hano hirya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turinjirayo rero tubabwire neza uko byifashe, dore ko urugamba imirwano yabyutse yakamejeje. Ni mu rukerera rwo kuri iki cyumweru, aho imirwano yongeye kubura hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikaba ikomeye, ikaba iri kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yatangiye mu masaha y'urukerera, ni ukuvuga ku isaha ya saa 10 zishyira saa 11 z'igitondo. Akaba intambara rero yongeye kubura kuri iki cyumweru tariki ya 12 Gicurasi muri uyu mwaka 2024 hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yazindutse ibera mu duce turi muri teritwari ya Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko bivugwa n'abaturiye ibyo bice. Abo muri ibyo bice bavuga ko intambara yabereye neza mu duce tubiri duherereye muri sheferi ya Bashari, ni mu gace ka Kivuye na Mpati no mu nkengero zaho. Nk'uko amakuru abivuga ngo ibi bitero byagabwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bigabwa ahari abaturage benshi no mu birindiro by'umutwe wa M23. Ntacyo uyu mutwe wa M23 uravuga kuri ibi bitero gusa, ariko
Makuru dukesha Minembwe Capital News avuga yuko abaturage baturiye ibyo bice bavuga ko M23 yirwanyeho ndetse igasubiza ibitero inyuma. Kugeza ubu ngubu M23 iracyagenzura utwo duce no mu nkengero zatwo. Iyi mirwano ibaye mu gihe kuri uyu wa gatandatu hari hagaragaye ituze mu bice byari bikunze kuberamo urugamba haza Karuba, Mushaki n'ahandi mu bindi bice byo muri teritwari ya Rucuru, muri santere ya Mushaki ndetse no muri santere zindi zituriye ibi bice. Akaba rero twabibutsa ko iyi santere ya Mushaki iri muri santere zafashwe na M23 kuwa 7 Ukuboza mu mwaka ushize 2023. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo zo ku ruhande rwazo nka SADC, Wazalendo n'abacanshuro bari gukoresha imbunda zikomeye ku rugamba, bakaba bahigiye kurimbura burundu umutwe wa M23 ukibagirana ugasibangana ubundi ugasigara witwa amateka. Ku rundi ruhande ariko umutwe wa M23 nawo nabwo bice kuko baravuga ko batazakangwa n'ibi bitwaro, mu gihe bavuga ko bazakomeza kurwana umuhenerezo kugeza icyo barwanira akigezweho. Ibi bikaba rero bikomeje kugenda bizamura ubukare bukomeye cyane, aho urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane, amasasu akomeye, imbunda zikomeye zikaba zongeye kumvikana muri uru rugamba. Ni nyuma yuko mu nkuru zitandukanye zatambutse twabwiye ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari ziri mu mugambi wo gutanga amafaranga akayabo yo kugura intwaro zirimo na za drone z'intambara muri Afurika y'Epfo. Twigeze kubabwira kandi ko umukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye agirira ingendo zitandukanye hirya no hino mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, agenda ashaka cyangwa se asaba ubufasha. Kugeza ubu rero urugamba rukaba rukomeje kugenda rwubura, ari nako kandi rukomeza kugenda arufata intera iri hejuru. Nako kandi ku Ibendera TV tuba tuhababereye tugira ngo tubabwire neza uko byifashe ku rugamba. Ngaye nguko rero reka twihuse tunyarukire no mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi yongeye kwikoma u Rwanda ku bisasu byatewe i Bujumbura kuwa 5 w'iki cyumweru, akaba ari mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru aturuka i Burundi aravuga ko leta y'u Burundi yongeye kwikoma u Rwanda ku bisasu byatewe i Bujumbura kuwa 5, bikaba byatangajwe n'umuvugizi wa polisi y'u Burundi ariwe Pierre Nkurikiye ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura kuri wa 6 tariki ya 11 Gicurasi muri uyu mwaka 2024. Muri iki kiganiro umuvugizi wa polisi y'u Burundi yemeje ko iki gitero cyakomerekeyemo abantu 38, abagera kuri 5 muri bo bakaba ari bo bakomeretse ibi ikabije. Uyu muvugizi wa polisi avuga ko nta numwe wapfiriye muri iki gitero kuko ngo bahise bajyanwa ku bitaro mu maguru mashya. Kuri ubu bakaba bari kwitabwaho mu bitaro biherereye aho hafi. Nkuko uyu muvugizi w'igipolisi yabisobanuye, yavuze ko hari ikindi gisasu cyatewe muri zone ya Ngagara ku mugoroba awo kuri uyu wa 5, ariko ko kitigeze kigira uwo gihitana. Uyu muvugizi wa polisi yakomeje avuga ko abakora iterabwoba bari bateye ikindi gisasu mu Kamenge ahitwa kuri Bare du Peuple, aho cyahitanye umuntu umwe muri 6 bari bakomeretse.
uyu muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yashimangiye ko abagize iryo tsinda ry'abatera ibisasu bategurwa bakanahabwa ibikoresho na leta y'u Rwanda biciye muri Red Tabara. Ntacyo kugeza ubu u Rwanda ruravuga kuri ibi rushinjwa, gusa akaba atari bwo bwa mbere u Burundi bushinja u Rwanda gutera inkunga y'umutwe wa Red Tabara, ibyo u Rwanda rwakunze kugenda ruhakana kenshi ndetse rugashimangira ko nta mutwe n'umwe rukorana nawo. U Burundi rero bukaba bukomeje kugenda bushyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda mu bisasu no mu bibazo bigenda bikomeza kuvugwa muri iki gihugu, dore ko iki gihugu cy'u Burundi gikomeza kugenda kivugwamo umutekano muke n'ibindi ibibazo bitandukanye. Hakibazwa rero uko u Rwanda rufasha abari mu Burundi gutera ibisasu mu Burundi, nanone bikayoberana, ariko kandi byose tubihe umwanya. Reka twizere ko rero izi nkuru tuba twabateguriye zigenda azikomeza kubanogera no kubashimisha. Ni ku Ibendera TV birumvikana, tuba tugenda twifuza ko mukomeza kugenda mumererwa neza. Niyo mpamvu tuba twabateguriye izi nkuru kugira ngo mugende mumenya aho isi n'amakuru yayo byerekeza. Ndabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu, nako kandi nkomeza kugenda mbahamagarira kutugezaho ibitekerezo byanyu. Birumvikana tuba twifuza kumenya uko mwakira inkuru tubagezaho, tuba kandi twifuza kumenya ngo ni hehe twanoza, ni twashyira imbaraga nyinshi, cyangwa se ni gute izi nkuru zibageraho. Reka tubifurize kugira amahoro n'amahirwe. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane, mugire amahoro.